Pošto sam ja uvodio video na tvom kanalu, sad ti uvedi na moj video da vidim kako ćeš to da uradiš. Haha, čekaj da smislim nešto. A ti praviš one kao, kad se povezuju kao, ne znam šta je danas, petak 13. A šta je na petak 13. Ne znam, kao nesrećni dan, a šta je nesrećni dan, bla bla bla, i onda kao povezuješ. A ne znam kako da povežem. Pa nesretan dan je kad smo se nazvali dogovorili snijamo vas sranje. Zdravo, Kojić iz budućnosti ovdje. Kako je došlo do ovoga, nisam ni ja siguran. Visio sam na telefonu i vidio sam da Sangwoo pravi Q&A. S obzirom na to da je ovo velika cifra, mislila sam da snimim Q&A, pa bih vas zamolila... Pa rekao, aj pitam za kolab. Na prvu sam bio u fazonu, ma nema šanse da bude išta od ovoga, ali eto. Hoćeš da snimimo video, a uvijek sam otvorena za kolab koji će... Yes! My turn, assholes! Imamo 101 waifu i rangiramo ih od najboljih do najgorih. Nemojte mnogo zamjeriti Sangwoo jer ima shit taste. Progledajte joj kroz prste. U njenom vidu je toliko zla počinila. Onizuka, Eren, Luffy, Hinata, Takemichi i mnogi drugi. Danas smo spremni za osvetu. Čekaj, ajde i da skontamo šta da stavim mjesto Masterpiece. Masterpiece mi je baš bez veze. I jebi me. Može to. I jebi me. Može to. Boga mi može. Hajde, nek bude. To je više Smash kao. Da, to. Aj, može. Pa dobro, ali šta ćemo ovdje staviti? Lizo, bih ti stopala. Kirari. Meni ono može da prođe, iskreno, nije ono meni ništa bolje. Da. Brate, Bog zna koliko ona ima godina, da mu dođe FBI, sad da mi ovdje ubije. Može. Radit. Dobro, idemo dalje. Moram radit. Znači idemo Alexis iz Yu-Gi-Oh-a. Ona mene pali, kurve su mi tu. Iskreno Smash. Ne, znaš šta, Smash su one žene koje su ni za šta drugo nego samo za Smash, kao za iz DXD, razumiješ, nema nikakve koristi od nje nego da je sam a ona je već solidan komad žene, ja bi mogla reći. Može. Sad ova tu psihopata iz Onizuke, Lizo bih joj stopala. A nije mi baš zato, možda ispod. Onda ova tu, ovo ti je pravi primjer waifu za Smash. Zašto će mi drugo nego za Smash? So you have chosen death. One Piece fanovi svi hejt. Gdje ćemo nju staviti? Ko je ova? To je ona kao učiteljica. Poznata mi. Nije baš držala pažnju. Ja, ova iz Death Note-a. Onim ti se Lizala bio stopala onako, mamica, znači stavio gore. Ja se nje ne sjećam, iskreno. Sjećam samo da je Light tako izradio da je bilo u fazone i jebika. A znaš da je pisac Death Note-a izjavio negdje kao da je morao da je ubije samo zato što je mogla da sjebe Lighta kroz nekoliko epizoda ako bi priča nastavila da se odvija. Jesu ona Ria se zove? Valjda, ne znam. Znaš. Ova Momo se zove Momo, ne znam, iz... Ko je to? Kuroko no Basket, ona Kurokova cura. Ja bi bacio jedan Smash, ne znam za tebe. Meni može da prođe, ili meh čak Ova iz Hunter x Huntera, kak se zove? Nemam pojma. Ne znam ni ja. Zvaćemo je Crni Gruja. To što je crna i... Solidan komad. Crnac! Ja, ima veliki kurac! Solidan komad žene. Evo, još jedna iz Hunter x Huntera. Može da prođe. Nije mi.
Ništa. Lizo bih je stopala. Šta? Važi. Onda ova iz Batuma. Ja to nisam gledala, tako da. Dobra je, stavio bi Smash, ali je toliko jačan karakter da ga moram negdje ovdje staviti. Znači, toliko jačan karakter. Baš se aj, zašto je dobra riba, stavit će samo u meh, ajde. Ali toliko je loš karakter da ne mogu da ga stavim u Smash. Zaljubljena... Ovo je... Mimi ili Kirari, ja ne znam, ja ih brkam. Ovo je Mimi, ovo je zaljubljena Mimi. To je Mimi. Da, Mimi. Ja sam stalno slijedila onako njene savjete za ljepotu. I onda sam mami došla i rekla kao, mama, znači Mimi je rekla da trebamo da napravimo, ne znam, neku užnje masku za lice od, ne znam ti nijakojih sastojaka, kao, moraš to da mi napraviš. Decu treba tući u glavu, jako i precizno, jer sve te gluposti su njima u glavi. I mama mi zabranila da gledam TV posle toga nedelju dana. Znači, zato što daje loše savjete ćemo je staviti ovdje. A dobra, nije za nikako, meh je. Bolje od ove A koga sigurno. lažem, stavio nikako. Hanji. Mamica. Ja mislim da realno možemo staviti ovdje. Aha. Kiri, Lizo Nikako, ti stopala. nikako. Šta? O Nikako. Šta nikako? Šalim se. Mikasa. Ja bih nju iskreno, ja bih nju stavio u meh, brate. A ne znam, waifu kao waifu je... Kao waifu trčeće za mnom i samo govoriti Eren. Stavio može da prođe, a nije mi ko ova plavuša nebitna, ne znam ni ko je bukvalno. Pa ne barem nešto radila, ne barem plakala. Mislim, plakala je Mikasa, realno. A Mikasa zna da se tuče, bre. Ona zna da baca bombe i da se raznese u džihad stilu. Nova tamnoputa A ona sisata iz Danganronpe. Pošto je sisata, mislim da bi ovdje najbolje stajala. Moš. Sad. Smash. Moramo napraviti novi roll. Reverse smash. Pošto će prije ona mene da smashuje nego ja nju. Idemo dalje, ova iz Fully Coolija, da. Baš mi toplo bilo srce dok sam gledao. Meni je nekako onako wholesome. Gdje ćemo je staviti? Ako idemo. Eci, peci, pec, ti si Gore. zec. Aja, mala prepelica, eci, peci, p, e, c. Kyoko. Kyoko. A nije mi kao za Lizo biti stopala, ali iskreno solidan komad žena. Ajde, meni ona više može da prođe, iskreno. Tako onda je stavio u između. A nije za između Smashove budale bre. Ali brate mi razumiješ, šta je ona tu uradila bre? Dođe tamo, pojavi se, odjebe Tanaku jedno 15-20 puta, dobijemo jednu epizodu kako je trčala maraton, kako se trkala, kako je sjebala nogu i... to smo mi dobili od nje. Šta imam korisno od nje? Dobro, ajde. Okej. Može da prođe. Ja, ovo je ona loli likuša iz No Game No Life-a. Ma ja. Ja nju mnogo volim. Može. Alo! FBI open up. Čiči. Ovo ne znam. Nisam gledala Dragon Ball. Šta je ovo? Šta si rekla? Je li ovo Dragon Ball? Nisam gledala. Šta? Ne... Dobro, uglavnom ona mi je, dvomim se između meh i nikako, brate mili. U fazonjen muž se, brate, bori, razumiješ, da spasi ne planetu, nego univerzum. Planetu. Jebote, Bog, Allah, Vektor te jebo, džamija, Kur'an, Isus, Kristus, svi sveci, jebem ti Boga 100 puta! Ti jebem Vektor! Ajmo ovu drugu iz... Smash! Ja se nje ne sjećam, ali djeluje kao dobra riba, koliko ima godina. Ja mislim čak da ona ima 3000 i nešto godina, ako se ne vara. Da, mislim da to onaj kao kliše elf od 5000 godina. I nisam gledala Sword Art Online, 2 epizode i to je to. Ja bi nju stavio ovdje. Mislim, da je beskoristan, onako kao... Kad je bio onaj kao ark gdje je fazon sam bio slice of life, tu mi iskreno onako prirasla srcu. Nami.
Ja sam odgledala 20 epizoda One Piece-a. Brate, Tako da... meni je on isti fazon ko ova tu, eto, bukvalno smo ono isti đavo. Svim otkud ja znam možda kasnije dobija neki karakter development, ali ono, za nekih 100-tinjak epizoda što sam gledao, imala ona backstory, ali kao ništa spec da me zavoza. Je sad ova tvoja, ona iz Death Parade-a? Ja, da, ona je meni number one waifu. Nikako! Znači, gore Lizu bi ti stopala iznad svih njih, halo! Znači, tako, sad je sve okej. Ova bitch sensei. Aha, ovo iz Assassination Classrooma. Ja bi nju stavio u Znaš Solid... da ona iz Srbije? Da. Jelević. Pošto je iz Srbije... Živela Srbija. Evo ti još jedna iz Death Parade-a. A ova je bila kao malo iritantna, ali opet nekako gotivna pri kraju epizode. Ja bih i možda čak i u meh stavila. Ili možda prođe. Neka, nek popunimo malo i ovu meh. Nikako. Nikako. Fuj. Tako je. Bulma. Mislim da je Bulma jedan baš solidan komad žene. Ja, ne znam kako se zove. Imena nisu bitna, bitan je fizički izgled. Sve žene hejt. Ja bi iskreno bacio Smash. Ova... Nakiri... Kako se zove... Nebitno. Sestra, polusestra od... Wow! Nerođena sestra od Nakiri Erine. Nerođena. Pa da, zato što imaju istog dedu, pa... I gdje bi ti stavio? Ja bi u solidan komad žene bacio kar. Ok. Izgledala ti Food Wars? Ne. Onda Ana, ako se zove Ana iz Monstera. Ja trenutno gledam Monster, tako da... Liza bih joj istopala. Sad ova... Jesam kako se zove... Brate... Na vrhu mi jezik. Ne vezi, iz Yu-Gi-Oh! Ne znam, meni ona samo kao može da prođe, ono. Bar koliko se sjećam, ono. Ako može da prođe, ali u onom zadnjem filmu, kako dobro izgleda, ja bi nju bacio, brate, na smešću, ali ajde, može da prođe. Uraraka, meni ona samo može da prođe. Meni ona, brate, i meh, iskreno. Može i to, bukvalno može i to. Baš je, brate, niđe veze od ženskog lika. Ja, ovo ona mama iz Eraseda. Mislim da možemo da se složimo gdje ide. Liza bih joj stopala. Ova sa slušalcama. Meni ona najdrži liku kao ženski u... Da, isto. Da je stavimo onda u solidan komad. Stvar puno mi je ona za solidan komad žene. A nije. Može da prođe, ali kao na vrh. To. Ova nevidljiva. Ja mislim da se mi možemo složiti da ona treba da ide ovdje. Ne. Molim? Ne. Nema tu ne. Ne može tu. Zašto? Jel imaš možda... Šta je, možda ružna? Pa nije ružna, ali bukvalno nikuša ne postoji. Jel imaš dokaz da ne postoji? Ona je sve vrijeme tu, samo ti njoj ne posvećuješ pažnju. Pa izvini, ali ne može, znači ne može da bude... Kako na mene za naglasak zajebava, zapamtit ću ti ovo. Ne može, bar je onda stavi na kraj tira. A ču, kralju, nismo se ovako dogovorili o Strogami. A Strogami ne može tako, ne može. Ova tu. Mama. Smash, realno. Banda ova iz Deisa, što futbal igra. Ma nemam pojma ovo, nisam gledala. Ma ne men solidan komad žene, iskreno. Šta sam ja sad uradio, sve ti je... Dajte mi iz početka, znači ona je solidan komad žene. Prti, ja sam glup, ne mogu na solidan komad žene prebaciti.
Ona je solidan komad žene. Tako. Misa. Meh, i to je dosta. Ja razmišljam. Ova iz Assassination Classroom of the Elite. Light kao kad sam već stavio, brate, Asunu mogu bratinju da stavim. Solidan. Iskreno. Jesi gledala? Ne, kao sjećam se kad sam bila manja, kad sam gledala, mislim da je na Ultri bilo. Ali ja mislim da se ja nju baš voljela. Mislim da mogu baš na konto toga. Iz kojeg je ovo animea? Yu-Gi-Oh! To znam. 5DS mislim, ali ubi me. Nisam sigurna. Jebeni Yu-Gi-Oh je rekla! Kakav mrtvi Yu-Gi-Oh! Kakav... Izgleda kao ona iz 5DS-a! Ovo nije Yu-Gi-Oh! Nego! To ti je Code Geass. Pa nisam ni to gledala! Ali gleda ko ona iz Yu-Gi-Oh-a, 5DS-a. Ona crvena kose. Što ima scena kad vozi motor. To je ona. Izgledaju isto. Ćeš ti pošlim sliku. Znam na koga misliš, brate, znam. Ova tu kuja iz Danganronpe. A mogao bi da šeruješ screen, sunce ti jebim. Ova tu luda kučka. Iskreno, Smash, kao na vrhu. Iskreno. Tako, to je to. Ja Jojo nisam gledala. Nju ću lagano staviti, na lizo bih ti stapala. Ova luda kučka iz... Junko, nemam pojma, mene ona uvijek nervirala. Mnogo čudno. Meni ona bila genijalna, brate mili, ja bi nju stavio lizo bih ti stapala. Što? Ja bi Smash u najbolju ruku, znači... Staraj onda da se nađemo na pola puta. Ko je ovo? Ovo ti iz Darwin's Game. Nisam gledala, nemam pojma stvarno. Ona ti je fazon koji Juno, ali onako malo smirenija verzija, onako normalnija. Tako da može da prođe. Ja, ova je kao nebitna za priču, ali ono, iskreno Smash, da. Kokva, riba i po. Joj, nju voli, Mina, mislim da se tako zove. I nju, brate, bi stavio ono Smash, ono. Ova iz Gamers, ili nije izgledala? Ne. Ja se, brate, njeni ne sjećam nešto iskreno. Sjećam se da ona tu bila lijepa, razumiješ, ali ne njen tir da bude lijepa, tako da može da prođe. Idemo novi lik iz Fuli Kulija. Lizo bih ti stopala. Iskreno. Može. Ko je ovo? Ovo je iz ovoga... Cleaning Free kao Jama. Ma, ne gledam ti... Lizo bih joj stopala. Pa, ne može tu, znači iza ove dve. Znači najjači lik na svijetu, znači. Iza ove iz Fuli Kulija. Ajde, iza nje. Dobro, ajde. Megumi, meni je ona iskreno za meh. Šta ti misliš? Ok, šta je, ćeš meni... A da ti mi izgledala Food Wars, zaboravio sam. Mama, Smash, na vrhu. Nije men bolja riba od ove. Za sad, 1, 2, 3, 4 lika su trenutno Smash, sam iz My Hero Akademije. Onda Tengen Toppa Gurren Lagann. Jesi gledala? 3 days later. Evo prijatelji moji šta su vam žene. Jebe me u mozak znači malo je reći. 6 months later. Imali smo malih tehničkih problema. Da li bi mogli da nastavimo naš edukativno-kompetativni sadržaj? Mislim da me mama zove i baš sad trebam da idem. Solidan komad žene, može.
Zero tu iskreno samo Smash i ništa više od toga. Realno. Komi? Komi... Nikako. A mislim, nije mi kao Hinata. Stavit ćemo je na vrh, hajde. Smash. I još jedan lik iz My Hero Academia idemo. Smash. I još jedan lik iz My Hero Academia idemo. Ovo je ova Bunny Girl Senpai. Ne znam, nije. Možda jedino što bi ili imao korist od nje da mi pomogne da učim, vrate mili. To. Onako obuče se u onog Bunny i onda sam dobijem želj za učenjem. Bio bi učenik generacija. Ovo ona iz... Grand Blue. Kako se zove? Grand Blue, da. A ne znam, mislim, ja sam taj anime malo dropao, ali... Meni iskreno na solidan komad žene. Ali ko okej, da. Kaguya, a ne bi kao lizala stopala, ono solidan komad, iskreno. Jest. Ja čekaj samo kao meme waifu. Lizao bih joj stopala. Ali ne može lizanje stopala prije Chiyuki. Znači, zamijeni Chiku i Chiyuki sad i odmah, inače... Šta? Inače, 1 na 1, odmah sad. Ali vreo zamijeni Chiyuki i Chiku. Ne može. Šta ne može? Ne može. Nastavljamo, Nezuko. Nezuko, ono. Ja volim Nezuko, ali kao... Bukvalno je lutka. Nikako. A Chiku ćeš gore da staviš, a Nezuko ćeš skroz dolje. Ne može, ne... Zvini, molim te. Čika je najjača. Ajde, dobro, evo, nek ide na Mechs ovdje sa Komi, nek se druže tu. Kohaku iz Dr. Stone. Ja bi nju solidan komad žene, isto iskreno. Ne znam. Može. Smash. I to, brate mili, u stvar, brate, ja bi radije njoj lizao stopala, ja bi nju stavio ovdje, brate mili. A nije za lizanje. Ona mi iskreno Meh, bukvalno mehčina jedna. Idemo ko je ovo sad? Ovo je što bi ti ona rekla iz Yu-Gi-Oh-a. Izvini, pa ne vidim, minijaturne su slike, ne razlikujem. Rekao bi da je solidan komad žene, ali... Ali nije. Kosta ne, ide tu. Nije za bacanje. Jo, princesi Rene, pa sada. Sad, koja je te bila omljena od ove 3? Meni plava. Meni bila žuta. Ali sad mi iskreno plava. Bolja riba. Ako zelena ide u solidan komad. Tako je. Žuta ide... Lizu bih ti stopala zajedno sa plavom, s tim što će plava da bude ispred. Iza. Šta iza? Dobro, ajde tu, ajde. Mislim da ovdje nema previše da se komentarše, bam. Ova iz God of High School. Jesi gledala ti to? Ne. Da, ovaj tu isto iz God of High School. Što se ako je izgledala ti ovo? Jesam donekle. Women. A solidan je ona komađa, šta zna. Ma nek ostane šta bio ja. Sad ja Grey Pretender nisam gledao. Ona je tako dobra. Znači, M je onako mamica. M je tako vješta, tako lijepa i tako... What the fuck? Znači, savršena je. Stavi je gore u Lizu bih ti stopala. Pioran je se tako zove nešto. Dakle, ja bi njoj dao iskreno da ona mene smešuje. Madoka iz Ahirona Sara. To ti smešuj, pošto... Pa znači da... Na početku mi je bila, brate, ovo ovdje. Onda bi je kasnije stavio bio ovdje, ali je u mangi uspjela da izgledi situaciju tako da ćemo je staviti ovdje. Toga, a ne znam da li mi je kao Smash ili solidan komad. Ma ne, znaš šta je reverse Smash, iskreno. Ovo je ona iz Jujutsu Kaisena. Meni je ona iskreno... Nobara. Meni je ona on kao Sakura, ali malo bolja. Malo bolja verzija, mislim mnogo bolja verzija Sakura, iskreno.
Znači možemo solidan komad žene. Može. Nakiri. Top 10 best waifu, definitivno. Ova iz Bakugana. Ja sam uvijek htjela da budem ona kad sam bila mala, kad smo se igrali sa Bakuganom. Meni ona baš bila lik za Smash. Rekao bi kao ložio si se na nju kad sam bio mali, ali prate nisam ono. Ni na Znaš na koga sam jedini crtan lik kad sam baš bio mali da sam se ložio na njega. Štrumfeta, brate. Idemo iz No Game No Life. Štrumfeta. Jo, No Game No Life. Smash. FBI i zatvor mi ne gine, ali bože moj. Afrodita. Niz onoga Record of Ragnarok. Ja sam čitala mangu, nisam Brate, gledala anime. ako nju nećemo smešovat, ja ne znam koga. Ali iskreno, da. Druže, ona je sebi 2 kije, pa sam, brate mili, napravila da je drže sise. Opet Jujutsu Kaisen. Ako ne računamo mangu, stavio bi iskreno da je malo bolja od ove, ali ako računamo i mangu, mogao bi je ovdje fazon staviti. Ja nisam čitala mangu, tako da bih ja onom solidan komad. Aj, nek bude. Ili kao možeš da prođe čak. You just talk too damn much. Hina. Iskrena. Ja je volim. Iskrena. Ja je volim. Liz ovih je istapala. Da, ja je baš volim, nekako, ne znam, tako je wholesome. Da. Ema, nije mi za Lizu stopom. Ema je ko Hina, ali na malo manjem nivou. Ona je meni ovdje u fazonu. Da. Elizabeth ti stopala. Ja ovo ni nisam gledao. A ovo je moj kao trash taste anime i trash taste waifu i ono... Nešto što kao gotivim, ali zapravo toliko nekvalitetno i tako sranje od animea. Guilty pleasure. Ja to toliko overhypujem. Guilty pleasure. Smash. Realno, brate, zapravo, sve ove ali ona je tako, znači, ona je tako jaka i tako je lipa i tako sve. Meni su sve, meni su iskreno, meni su sve iz Fire Force za Smash. Ova mi je Smash, ali kao negotivim je nekako... Kad je budem smešao, neću da pričam sa njom, nego da je smešujem. Može da prođe. Isto mislim. Ili meh. Nije mi... Nek ona bude meh, a ono nek bude može da prođe. Može da prođe, to, da. Ja druže neću da imam ženu koja će da prokocka sve što zaradi. Evo tu izguren lagan, iskreno. Ne sjećam mi se nešto pretjerano, dok sam gledao bila mi je meh. Chidori Kaname. Definitivno najbolja waifu koja će ikada postoji. Top 1 waifu. Znači, izbacuješ Chiyuki iz top 3. 1, 2, 3. Now today we are going to be answering a very important question. And that is, why are all women so stupid? Evo je ona iz Yu-Gi-Oh! 5DS-a, pogledaj sad sličnost. Imaju velike sise, imaju crvenu kosu i ove pramenove. Vidi kako se liče. Pogledaj. Pod 1, nemaju istu boju očiju. Pod drugo, nemaju traku oko glave. Treće, stani. Treće, njoj ide parabola kosa, ovo idu neki oštri trouglovi. I ona ima toliko dužu kosu od nje, brate mili. Solidan komad žene kao i ona. Stavit ćemo ih ovdje. Sakura! A ja Sakuru kao potajno volim, ali je zapravo jako loš lik ona. Mislim, generalno su likovi u Naruto jako loši, ali ona je kao najbolji od tih najlošijih. Da ja bi nju stavio iskreno solidan komad žene. Da, može. Jel u fazonci je kao prozivaju kao joj, Naruto ovo ono za nju, ona ide za Sasuketom. Brate, šta ti možeš očekivati od djeteta od 12 godina, brate mili? Šta su mi rali s 12 godina? A kasnije ono kad je malo odrasla, brate, ona je skapirala da je retardirana i bila u fazonu ono, Naruto, ja sam tu za tebe. Zaboravio sam kako se zove. Uglavnom, ova tvoja ispada iz top 3. A ne može
stvarno, bar zamijeni Čiku i Čijuki. Znači nema smisla da Mim waifu bude na 3. mjestu, a da ova jako cool waifu bude na 4. Tako. Dobro. Ja sad je sve okej. Ova iz High School of Dead. Mislim da sam za Smash. Ova iz Full Metal Alchemist. A sad hranit će mi ljudi, ja to još nisam gledala. Ipak nek ostane ova na 4. mjestu, mislim da je bila najbolje. Ne može. Ajde nek bude 3, ajde. Ova iz Beka. Vidio sam kako se ona zove. Neki ona bude, Lizo bih joj stopala, brate, ono, prejak waifu, iskreno. Kaska. Šta ćemo sa njom? I nju bi stavio, brate, iskreno, Lizo bih ti stopala, ali gdje? Brate, ne znam. Ne zanima me, čao, ne može. Nek stoji tu, mrš, ne može. Izgledala Devilman Crybaby. Jesam. Ona je meni iskreno bila draga. Da, ja sam nju baš gotivila. Onako solidan komad žene. Solidan, da. Nije baš da bi joj Lizo stopala, ali solidan komad žene. Onda ova iz Jojo. Ona je u fazonu Jolene, ali malo lošija verzija, ali mislim da i opet za Lizo bih joj stopala. I zadnji, najbitniji lik, moramo fino. Idemo bre. Adarova Bo. Speed, Wagon. Tir. Ne, napiš tak Tir. I to bi bilo to. Oj, živote dragi, oj. I to bi bilo to. I to bi bilo to. Znaš na koga ličiš? Ličiš, brate, na Baku Prasta kad imitiranju Bla. Meni se promenio naglasak sam od sebe. Šta je ovo? To bi bilo to. I to bi bilo to. Posjetite Sangvuov kanal. Sangvuov. A mi se vidimo. Gdje se vidimo? U idućem klipu. A do tada... Bye bye! Bolje da se navikneš na nas i kad bude 10:1 stavi sve na nas. Ako radi se od cifri onda radim sve za čas. Biće isti princip dok ne stavim kartijer na vrat pre.